Anya laki din! Ay, naimbag ka pa'y mare. Si kakit dimat. Bigbigat nga naimbag ka pa'y mare, ti ibagbagam. Naku, nagdayta. Kaputa sana naman aptan di ba nagasenso ti biyagyo nga kasawa. Si kakit dimat. Gagat kan anos laang ti puunan, mare. Agasaman? Adan din ay patagderyo Bias Gasoline Station. Sa ita? Adaman ang tikaluglukat na panganan nyo? Wen mare. Naimbagla ang pangalaan iti pag-tuition ti duwang anak mi. Ay, puno na itamare. Masapol, diskarte itamanawan. Diskarte, gagat kan anos ti puunan ko nakmanan. Iso nga aggagat ka, mare. Saan ka mapukpukawan itinamnama? Kanayon mo panunutan nga dantulat ta. Lakay, nakitam ka di ti post ti Maysa kadagiti nangan ije restaurant ta idi na minsan ngal daw? Ha? Saan ba kay? Apay aya? Sigun iti post na, naku na a satisfied customer ka no. Kasta ka day? Ay, mayat Dati kasta nag-post. Wen lakay, katamom ka di? Naku na pa'y iti post na a highly recommended ka no ti Bea's Restaurant. Apo? Sapay la ko ma, tamanay nayunan, tikas kingkwa na nag-post iti kasta. Wen nga rod lakay, 10/10 ka no para kankwa na ti food review na. Kan Maysa, naku na pa'y iti post na nagmayat ka no ti panangasikaso dagiti crew kankwa na. Ina, nagmayat man ba kay? Ala, itultuloy tayo, tinasaya ta serbisyo ti restaurant. Ti kasta, umadaw ti customer tayo. Mare, nakitang ka diti in-shared post ni Bea, idi kalman. Ha? Saan, Mare? Anya ka di dayjay? Ay na, Mare, kasta unay aragsak na, gapula ang itimay sa customer da nag-post at 10/10 kano ti food review na iti restaurant da. Anya? Kunamla no asino da di Bea. Mamati-mat itimpost ti customer, iso akas taunay mat aragsak na anang i-shared post. Kasta aya? Nagustuhan na ati luto da Bea. Iso akas di siguro ti post na. Hoho, patsyam day jay. Ti kunamkit day. Iso akon di post ti customer na iti kasjay. Gaputa binayadan na. Kasjay lang day ta. What? Pudno ti bagbagak mare. Iso nga oray nagalas met tiraman ti luto da. 10/10 lata. Gaputa da bayad na. Anya laki din. Awisag tuman gayam ni Marilinda inton umay alawas. Ha? Saan mo kitang awisam kin ko na bakit? Mapan kami mangan ijay restaurant da Bea. Ha? Tapadasan mi man no pudnumot lang ti popos dagiti napanang nanganan amayak kano ti luto da. Eka una. Mapan kayo mo, tapno maramanan nyo ti menuda ijay. Kasla sa anak ngamin amamati iti popos dagiti tattao nga honest review kano. Anya? Panagkuna ket binayadan laeng ni Bea dagijay. Tapno makuna laeng amaayatan da iti luto da. Bakit? Iso apadasan mi man met ti mapanmangan nupod no met laeng. Mare, amangan no awan papanam inton Lunes. Ha? Awan mo't Mare, apay ka di? Mapanta ko mamangan ijay restaurant da Bea. Ilibre na? Ay, katwan kayat ko Un Mare, ilibre ka. Basta duwat na amapan. Tasyak man met ti aganes review. Anyat kahit masawa. Siyak met ti aganes review, Mare. I-rate ko man met nupudno mo lang dagiti makitkitak iti Facebook. At 10/10 nga honest review. Kasla jackpot yun ngamin ka. Sana bali tama pantamot inton Lunes ako na.
Maamuan ta no pudno mo't laang. Wen, Mare. Ay, ati ko na. Inawis na ka ni Jinky amapan mga ni Jay Restaurant de Bea intun Lunes, Mare. Wen mare. Mas daawak nga ron ta itaman pa'y anagawis ama panmangan. Sigon kan kwa na, mapan ka naman aganes review. Anya? Kasta timbaganagan ka? Wen mare, jakman amo iti dayjay a babae. Hay, amo konti plano na dayjay. Ha? Dakas manan nga apal ti agtay-taya kiti panunot na dayjay a babae. Amok ti ugali ni Jinky. Makit-kita na lang amin sumiksikat ti restaurant de Bea. Iso nga agaramid man na niti wagas, tap no makadadaal. Anya lagi din. Ayan na kano dito iti bagbaga dagiti customer a good ambience. Awang Mare, nagalas mat dito unag ti restaurant na. Ado ti rumbeng ay improve na. Nakalalas. anya? Kita ang manda ito in-serve da makan. Hay, sana ka satisfied. No siyak ti aganes review. Saan a 10/10 dito a restaurant. 4/10 ti rate ko. Si kakit dimot mare. Saan kumamot akasta Nakababain kini Bea no bilang tamangag na. Ay saan? Awan maaramidan na. Honest review nga ron. Anya? Siyak man ti agpost iti Facebook intun madamdama. Ibagak ti honest review iti daytoy a restaurant. Apay akas na tilang ang bakit. Una yan. Kita manday to'y lakay. Nay, ni Jinky mo dahil nag-post. Ha? Apay akas na tibagbaga na itipos na. Idi kalman nga da na pananta. Imay daghayam na nga dito Kadwa na ni Marilinda. Ngam ni, kastoy matan ti post na may papan iti restaurant. Anya? Saan ka no satisfied iti food? Kanti pa na nga si kaso dagiti crew kadakwada. Anya pa dahil Not a good ambience kung kuna na pa Ay, unay mo da dyan. 4/10 ti honest review na. Kan ado ka no tinaskan nga improvean dito yung restaurant. Ay, una yun ni Jinky. Nakababay mo tin ka dagiti tataw rin ang impos na. Bayamon lakay. Ado ti makapanagnak, amayat ti panagluto tayo iti foods. Kan ado ti mangibagbaga, amayat ti aglawlaw. Sa bagay, iti kinado ti nga presar iti restaurant Kit isulaang tinidumduma ti review na. Ay, unay daytan nga anis review. Nyalaki din. Ning, itaman pa'y anasapa ka nagawid lakay. Ingagarak tinagawid iti nasapa. Gaputan nakita ti post mo iti Facebook. Ha? Unay kamot ng Jinky. Apayakas niya ti mapan mo ipopost. Nakadkadlaw pa ng radal dahil tangar aramida. Anya pa nang dadaal nga ibagbagam. Kat honest review nga ron. Anya? Awan maaramidan da Taiso nga ron mo ti honest review iti restaurant da. Ayun na yan. Anya langat ti makuna da may nga kasawa iti kas niya impos mo. Kat ibagada lata at ibagada. At least, nagbalinak lang ang anapudno iti review. Anya? Kan may isa, pudno mat amin dagiti imbagak iti post ko. Awan tinasaya at nga ambience. Saan a satisfying ti foods da. Kan saan ana asikaso dagiti crew da. Ew! Ado tinasken a ma-improve iti dayjay a restaurant. Jak, ambukin ka. Iso a husto la ang tirate ko a 4/10. Iso a dagiti agpopos iti 10/10. Nabayadan dagijay. Ayun niya lakit din. Tanasken pa'y nga agbayad iti customers. Tapno laang agparang amayat ti foods da. Nga oray saan mat. Ha? Salbag!
Ho! Si kamat Jinky. Unay kamat dan iti popost mo iti Facebook. Ah, tapay, anyat parikot mo. May honest review ka pang nalalaman. Ay, anya lagi din. Kat, pudno mat dagiti imbagak iti post ko. Anya nga iti maaramidan daya abeya. Honest review nga, diba? Honest review nga ibagbagam. Nakadkadlaw lang nga ruda na gayat mula ang adadail iti restaurant da. Ha? Makitkitam ngamin nga asensado dan iti biyagda. Iso agasta ka. Anya? Kung ang pa iti post mo, nga awan ti good ambience, kan adutinas kan nga ma-improve iti restaurant da. Ha? Oh, danggam. Danggam ti bagagan ka, ha? Stop, look, and listen. Okay? Ha? No ko naman ni Bea, get adutinas kan nga improve na iti restaurant da, ha? At least dayjay, taadda improve na. Okay? Do you understand? Ha? Intende? Yung si Kangay, ha? And you? Ikaw? Ha? Adda ka din narugyam nga uray basita negosyon? Anya? Diyak maawatan, no apay akas jay tinapan mo impopos iti Facebook. Ha? Dasayat kumamet, no adda restaurant mo, amabalin mat, amaban, ipos, ikan iti honest review. Ay amawan mat. Tay talagang sa ti ado. Ha? Iti kas jay agalawa ti restaurant di Bea. Kaba alam nga damat. Ha? Ama kairugi iti kas jay negosyo. Ay saan? No and never. Makapaganas review ka, wagas. Wala ka namang nasimulan, ha? Anya lagi din. Nasaya ata na ibagam day takan ko na, Mari. Ay wala, imbagak tay sumatipod no. Honest review nga ibagbagana. Ha? Di ka tagbain Awan to pa iti magitaan narugyan na. Day tangarod, Mari. Lawlawan ko na simurot kan ko na panangan. Kas jay matkahan di panggap na. Ay, awan da ya, Jinky. Ipasubo na galaan. Nakababain kini Bea. Day jay nga impose na. Sa pasyak ti kaduhan na panangan. Nagpuskol ti rupa na nagpost ti kasjay. Ana? Nakadkadlaw kasta unay lang ti apal na. Naimbag kumamit no adabugod na restaurant pimpintas ti serbisyo na ngem ti restaurant da Bea. Ay! Pudno day tamare. Mom, kayat ko nga ibagaday takan kwa na. Iso na laang ata nagtepela. Amangan nga no ibaga na nga in libre nakitimakan sakit kasta ti ibagbagakan kwa na. Oho, di ka ba'y lakit di imbaga Baring no aglimbyo ti dadayla panunod na. Bay amon mare. Sa nabalita na ibagam matan. Bareng maamiris na. Inday di abakla, kunamlan asino. Nay, agsakit tinagam mo kat pudno matimbagana ka. Anya? Honest review nga ibagbagam kat ultimo basit anik mo siya, awan narugyam. Ah? Pudno ti imbaga ni baklakan ka. Kung di honest review ka, hindi ka kat nagbain nagpost Adayon, tinadano ni Bea iti biyag. Malaksit iti gasoline station da. At da restaurant da, kan nakabalay da pa yun. Itaman ti balay ta. Ure ka sa ti ikas na ngagtrabaho kat saan pa yung ma-improve. Ang mapanmukit din ibagbaga nga adot tinaskan nga improve iti restaurant da. Nangal alamat iti kinapuskol ti rupam Jinky. Lakay. Sa ita binagaan na kanibakla, at napay ganas mo, ngagsakit tinakam na. Idin to tapod no, matimbaganakin ka. Ang nyalakit din.
Mare, naawan mo tan iti Facebook ti post ni Jinky nga honest review na iti restaurant Tabeya. Ha? Ay, kasta ka di. Ay, Jack nadlaw Indilit na si ka. Oh, ha! Nakamiris nga ta, ati awanan ba yung nababae? Ha! Di na madlang nga rod matagdaran ti honest review na amapan na ipopost. Ay, sinalpagit di. Binagaan siguro, anila kay na. Ay, sapay na kumata kasi tamari. No saan na nga isakit, ha? No saan nga isakit ni Berto alakay na, ti aramid na. Saan, Mare? Ungtan mo't nila kay nano kwa. Ay, kat nasaya at amare. Kung ano kanunungan na bailang ti aramid ni Jinky. Ha? No di dagat nagpadaan nga awan babainda. Anya? Di da ma-improve ti biyag da, kas kada balay da, ngam nagpuskol ti rupa na, ho, tilalablabi din na. Anya nga ita, iso ti nakababain, anya lagid din. Oh, honest review. Abay ngay, nga delete mo ti post mo iti Facebook. Mare. Dagdaram adi, ha? Impos mo mat nga ro di dagdaram, ha? Ay, si kakit dimot, Mare. Naamiris ko asaan gayam anasaya at dayjing inaramid ko. Ah, naimbag man, tada lugar ti panagamiris di tapanunod mo. Nabainan ka met siguro, anya. Ha? Kung di honest review ka, ngam day tabugod mo abiyag, di ka mat ma-review, anya lagi din. Gusto ko mamutan, Amare. Nagbabawyak mutan ti inaramid ko. Hoy! Saan na ka mahuston-huston, Tatalaga na sakitin agam ko iti naramid mo. Saan man na siyak ti akin restaurant, ngam, nasakit, triknak. Ha? Dito, masakit. Mare. Oray ka sa ano di ba nagamiris mo nga ibagbagam, nalpasan nga impos mo, saan mo na mabawi iti panuno ti tao, awanan ka itipain, Anya? Imay ka dito'y restaurant mi, tapno agkid daw ka iti pasensya, kunam, Mare. Kun, Mare, pasensya kayo kuman nga ag-asawa iti naaramid ko kada kayo. Nasayat mo at napanunot mo day ta, Mare Jinky. Mare, Agyaman ak iti iyo umay mo, uray ka sa no ti panagpasensyam. Nalpasan ti amin. Nalpasan ti panangibabain mo iti restaurant mi. Aga sa man day ta 4/10 nga honest review. Day iti tandaan na, Mare. Ag honest review ka laeng iti may sa restaurant no addan bukod mo a negosyo. anya? Ag honest review ka, no kabanglamon nga aramidan ti aramidan ti negosyante. Maawatan. Mare, Nakababain nga min ti kundi honest review ka iti restaurant, ti akin restaurant. No si ka mismo, kat awan mo't bukod mo a negosyo. ha? Pasensya ka ni tinaibagak, Ngam amirisam a naimbag. Leksyon day taken ka, Mare. Uwan, Mare. Ala, dito'y kalaan. Mangisagana ak iti kananta. Ilibre ka. Pasangwan ka iti makan akap-kap na kam. Bareng iti daytoy agundaway, ket marit da kami iti 10/10. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nangalaam iti day takal ding pidot,
Napidot ko iti kampusan to, Jasmine, bakit? Adda ayamot mapidot akalding. Adda, ano siya? Ka, anwam ngay day ta akalding. Parja, kat ilakok ti karnina. Sidaan tamot ang tidaduma, ah. Ay, makaammo ka, pidot. Basta saan mo at tinakaw day ta akalding. Anya laki din ni Jasmine. Anyat pa nakitkitam kanya. Mangaldeng. Napidot ko kunak lang arudain. Apay day ta amanok, pidot. Napidot ko di kampusan to apag trabahwak. Jasmine, bakit? Adda ayamot mapidot amanok ijay kampusan to. Panagkunakat na yaw, awan na ita manok. Tadi na mo ti papapanan na di kampusan to. Manok nayaw awan. Parche man kit ni, tani. Mabisina kaon. Amangan no adda akin kukwa iti day ta amanok, pidot. Anya laki din na ya, Jasmine. Awan ti aking kukuha iti day tama no, kunak lang arudan. Sigurado ka? Wun, danag mo na ya. Parche maun kat lutuwa maun. Nabanno ka ng arami diti pansyon ni Jay Kampusan to. Nagsapamatan arimwar ni Pidot. Hashmate? Sa dino nga iti papanan na. Mapan ijay kampusan to, tatang. Adda ka no maitabon itangal daw. Ket masapul ti sepulturero akas kan kuana. Ay, isumat lagayam ang nagsapa arimwar ah. Ay, uwan gayam. Adda bagasyaw. Adda tatang. Apay aya. Ay, bumbulod ak pa'y manlaang. Tanay, awan isa ang minijay balay. Sobra kayo pa'y tatang. Ikan kayo pa'y itisidaan nyo akarne ti manok. Ay, naggana sin no kastanak ka. Nala, umay kayong harudan, tatang. Anya ngay dagiti anak kasupot, pidot. Makmaka na naggapo iti Kampusan to, Jasmine, bakit? Anya, apay anagala kay ti makmakan iti kampusan to. Nadalos tagita makmakan. Inyatang dagiti nagminatay. Kalpasan na pinanawan dan. Ay sinalbag ka, pidot. Atang matgayam dagito'y amakmakan. Apay nga inalam. Pinanawan damatan. Asino kumatimangan kadagita ket natay matjik ikanda. Ha? Diyan nabiyag at timangan kadagita makmakan. Saan ka dagiti natay? Ala, mangan takit din. Ay, si kalaangan timangan, pidot. Maalumi imaklaang amangan iti atang anaggapo iti kampusan daw. Mangpagta kaon, Jasmine. Alam na gito, bakit? Anya man ang dagito anak kasupot, pidot. Badbado, bakit? Napinta sa badbado. Nan, kita akman. Wow! Nagpipintas akawas. Branded pa eh. Isuot mo ah. Naggapon ngay dagito'y akawas, pidot. Di mo damagan no sa dino tinagapuan na. Tinapatag, anda napintas akawas mo. Magustwak launay dagito'y akawas. Adda pa'y gayang pitaka na. Uwan bakit? Original apita ka na ita. Adda pa'y toothbrush kan sagaysay. Day tatibal lang mo, Jasmine. Di mo kasapulan day ta. Apay ngay nga adda toothbrush kan sagaysay dito'y supot. Di mo latan ni kaskaso day ta, bakit? Usaram tulat tanda kita akawas. Adamanan maitabon dito yung Kampusan to, pare Pido. Awan, pare Ismael. Asidingin ti Karol dito enta. Si kapay lati makamu kada ko na. Di nakaditulungan ang mga ipisok iti pansyon tilungon tinatay. Saan mo't asyak ti naka-duty as si Pulturero ita? Si Kamay? Ala, saktulatan ti makam mo. Sa nabale, tadamot dagiti akin minatay at tumulong kanyak. Badbado man ang tinsangput mo, pidot. Uwan bakit? Kita man wadda kursunadam, tanuawan, ipadawat mon kadagiti karuba. Nangalaang may kadagito'y abadbado. Nagpipintas man. Di mo damagan no sa dino tinangalaak. Tinapatag, adda na pintas abadom. Ato'y pay. Anya man ang dagito'y. Prutas, agduduma klase ti prutas. Ay na, nagadumot ng aprutas dagito'y, pidot. Ado ti kwarta ma. Awan kwartak, manulang mat nga ti sweldok as si pulpurero. Nagbaset. Nangalaam nga rod iti inggatang mo kadagito'y aprutas. Saan ko ginatang dagita prutas? Donasyon dagita. Anya? Asino nga'y tinangala ka dagiti prutas, di tirabaw ti pansyon ni Papang, Mamang? Ay, dyan mo iha, anak ko. Apag di talang apimanaw, ngam awan mo din dagiti nyatang ta prutas para ka ni Papang. Adalaki din nangala ka dagiti prutas, anak ko. Ay, anya mo din.
Oray dagiti mayatang aprotas? Alaan pa'y dagiti agtatakaw? Sino tayo kinasaritam itay dito'y Campo Santo, pare Ismael? Jakin ko kay ti mapukpukaw akalding. Pare Pidot. Anya? Impastor na lakano dito Campo Santo idi na minsan nga aldaw. Hanggang mapukpukaw umutay. Hindi lakanong talina tinagbatay. Ay, amang ano sindan dagiti alalya dito'y Campo Santo, jay kaldeng, pare Ismael. Kasano ko masidan ti alalya nga iti kaldeng. Sinda tinabiyag. So ti amawk. Ha? Si kamot ti kanayon dito Campo Santo, pare Pidot. Amangan, no, da nakita makaldeng. Ay, kwa. Awan mo tinakita kakalding dito'y Campo Santo. Apay ngamin dito'y Campo Santo, ti pangipasturan da iti kaldeng. Alaan atisan makitkita aparaswa. Anya? Anya nga dagito nga intad mo kanyak, Pidaut. Toothpaste, tatang. Kukuha mo na kita. Aha! Nagadumatin at toothpaste dagitaw. At dapay sapatos. Kung tatang, kukuha mo na ita sapatos. Amok nga umanaykan ka na ita black shoes. Nangalaam nga kadagitaw, Pidaut. Di yung damagan, sa dino tinangala kadagita. Ay, wen, agam nagadudagito'y at toothpaste. Kabarbaro pa'y dito a sapatos. Saan pa'y anaus-usar? Nagsipngot. Blackout man ang sapay awan pagsilaw na. Saan na pare ko, ti pagsilaw, bakit? Nagadutin nyawit ko a kandila. Anya? Amok nga da power interruption ita arabi. So ngayon sa ganakaw. Nangalaam manan kadagiti kandila, Pidot. Naglaing kalaki din agdamagaya. Mabit lang. Sinjak dagiti kandila. Ay! Apay nga nalambay ta sabong tinatay, pare. Sayang. Saan mo ako kada kita sabong, pare Pidot? Kukuha tinatay da ita. Anya laki din ni pare Ismael aya. Impakadak mo't dagito yung asabong. Nang ipakadaam ko ma. Itinatay. Yawit ko dagito yung asabong tinatay, pare Ismael. Bakit? Sabong para ken ka. Ay na, nag-sweet matin nila kay ko. Sagutan nakpay iti sabong. Wen bakit? Ay ayatan ka ngamin. Ngam, nalaylay matin dagiti daduma. Di mo ni kaskaso dagiti nalaylay. Tinapateg. Sagutan kay ti sabong. Sa bagay, At to'y pa'y ti lipstick, bakit? adda pa'y lipstick. Ada, kukuha mo na ita, bakit? Ay na, nginginaan da ito a lipstick lakay. Lab ka nga ron. Magustwak da ito a lipstick lakay. Tataguob ti aso. Kabutbutang ti panagtaguob la. Itaman pa'y nga agtaguob ti aso tapido. Huwag nga ron, bakit? Anya nga tan ti mapaspasamak. Ay na, mabutangak matan, Pidot. Mabit lang, tay nakbugawan ti aso tang agtagtaguob. Anyat kat katawaan, pare Ismael. Ang mga nusur-surutan da kan dagiti alalya taktakawam, paray. Isong agtagtaguban ti aso yaw. Anya? Aga sumbang ngamin. No day pasurot dagiti nagminatay agar-gar tinatay. Alaan. Sayang amin dagi jay, pare Ismael. Madiday tangar aramidem, pare Pidot. Kasanaw no maamuan dagiti kakabagyan tinatay at takawam. Alalaam dagiti gargarit nga pasurot da iti lungon. Libad mo't nga lalag dagi jay agamit tinatay. Makamuka. Ilang makunak. Respectum kumadinatay. Agpakpakadak, mate. Asino ti pagpakpakadaam, mate? Ipakpakadak iti bangkay nga lag ti gamit na. Aday ta ka manan ako nakpare Pidot. Saan arab-rabak day tangar aramida. Mayat, daanag mo na ya. Kaya't mo ti ules, tatang. Ulis mo't niyag paiso day ta igamaw, Pidaut. Nangalaam nga ay. Kwa, ginatang ko para kan ka. Ay na, nagsingpit kan baraw. Ikan nagpaiti ulis ka. Saan lang nga ules ti itad ko kan ka, tatang? Anya pa ay baraw. Etoy, napintas sa jacket. Aha! Leader jacket mo't day ta baraw. Huwin, tatang. Pag isukin ka day ta, kukuha mo. Ay na, agyaman baraw. Ay na, nginginaan day to'y a jacket. Ay, dapay gamitan ko, tatang. Adapay? Huwin, tatang. Antoy pa'y tirilo. Aha! Rilumit niyag paiso day ta. Pidaut. Kukuha mo day ta.
Si Kangay. Anya nga iti kukwam. Di da ka di pa kadanagan. At danto manan maalak akakasta. Anya? Pangalalaam ka dagitaw. Ay kwa. Basta. Di ulatan ni kaskaso dyan bagak. Nay, si kamot gayam ti masabat ka, Ismael. Papanam. Ijay balay da pare pidot, tata. Nay. Apayakit kita ti jacket kan pantalon ka? Sino tinangkad kada kayo ti jacket kan pantalon, tata? Nipi daw tamanugang ka. Ay salbag da dya tao. Ha? Apay Ismael. Kino naggapo iji pansyon da kita akaways. Anya? Ilamang nakbakarit. Ang mga numatang ni tatang mo. Apay nga min ayapi, Dod. Ay kamkamatan na kitibunang. Rumwar ka ni tabalayaw, pidaut. Hawanan kay tibain. Kukuagayam tinatay dagiti itad mo kanyak. Ay, jaski ka. Hawanan kay tibain. Anya ti kayat asawan da ito'y pidot. Ay kwa. Uray ti ules nga itad mo kanyak at kukuagayam tinatay. Alaam iji kampusan tao. Ay, natag... ka. No kasta, uray dagiti intad mo kanyak kat kukwa tinatay. Ay kwa. Tatang! Adda dito'y ni Pidaw! Ay, pakawanan da ka ni tatang. Saan na maulit da jay? Talaga saanin ang maulit da jay? Gaputaan da nagreklamukin ka, salbag ka. Pudno da ita pare pidot. Iso ngay mayak dito, itapapayaban da kay di munisipyaw. At da kano nakakitakin ka, atak takawam dagiti gargaret tinatay. Anya? Da ita tigagarak pare. Ay, amang ano mabalot ka. Ay, saan Jacket ti mabalod, par Ismael, tatang. Rumbang laeng abayada, ti basol mo iti pagbaludan, tapno agnakam ka, jaski ka. Gamit tinatay, inkaki din taktakawain. Ay, dakis na itangaramay. Tatang! Ala, agrumpat kan pare. Ingkasong batan, tireklamo dakin ka. Ay, wait, par Ismael. Nakidagkidawa iti pamakawan kadakwada. Dakas nga pweso tinararamid ko. Ala po pagayam, itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, ngaintay pinaulwan. Si Paul Toriro, dito'y drama tayo, Anyalaki Day! Anyalaki Day! Tita, naisupot ko ti sapatos nila kay Julio. Isupay nga ilakok. Inakon, ta na isampay ko mat aminin nga impalaban nila kay Julio. Awan nakakita kanya ka insupot ko ti sapatos nila kay Julio. Hey, original ko naman. Mailakok iti nangina. La 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 la. Oh, ha? Ay, agyaman nak. Nalpas matlangan ti panagsabon ko. Gaw-gawa kon. La 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 la. O may kapayag merienda, Lodi. Ha? Ay, wan, Mrs. Go. Sumarunukan ton, ijeban kon. Wan, Mrs. Go. Nagsayatan. Agmerinda kami. Mabsugak manan no kastoy laang. Inakon, kat kaadwak ti ka nag-amerienda. Sige lang, Lolit. Agmerienda ka. Mrs. Go, mabalin ka di ayawit ko laangan, wadamat da merienda. Tapno ka nang dagiti anak ka. Oo na, tay talaga yan. Yawid mo lang ta. Anyong, nakababayin samot, Mrs. Go? Anya lakit din, aya. Okay lang kanya. Sige, yawid mo lang ta. No addamat da merienda. Mrs. Go, pakananda ka din to ng daw. Katuan saan ka di akastama aramida? No kasta paglaban ka? Pakanan ka mata talaga. Yaman Mrs. Go. Mrs. Go, mabalin ka di ayawid kunto no ada si daun amat da. Ha? Ay katuan Ay, ngam nakababayin samot, Mrs. Go. Anya lakit din aya.
Apay ko mamapain ka. Katsigod mat akasta ka. Ha? Saan kit din? Kwa, Mrs. Go? Ay, anya lakit din ngagpaiso ti biyag aya. Adda talaga dagiti nagpupuskol ti rupa na. Sige lang lakay, mangantan. Tain mo na nagiti anak ta itay. Naimas day ta si daon tayaw. Impaiyawid ni Mrs. ko tinatda si daon mi tay aldaw. Impaiyawid daw, no insupot mo manayin. Takas tamat taramid mau. Saan? Dinawat ko. O di parehas mo't laang. Di ka lagbabain. Sumarding ka man, Jimmy. No dya karamidan ti kastoy. Di tayo mat makaraman itinaimas si daon. Ay, mangibabain ka talaga. Anya lakit din aya. Mangan kakadilatan. Tanaimas mat dito yung sangpot ko amakan. Kat no di mo kayat ti mangan, si daok aminan day ta si daon. Oh, Tata Julio, nag-jogging kayo? Ay, wag nag-jogging ang itay. Kat ita, nagpagnapagnak ngayon. Ay sige tata. Inakon, tainak ijay sentro. Ay, mabit laang. Apay tata? Dahita suot mo sa pataos, baraw. Ginatang mo na ita. Wan tata, ginatang ko. Kas lang amin di sapatos ko natakaw. Wag, karuprupa na launay dahita suot mo Anya? Wan baraw, nangina, di pinanggata ko iti kasta sapatos kay. Kasta ka di tata? Nanggatangam ngay, iti dayta sa pathouse. Inla ko kanyak ni Lolit tata. Inted da kano kenkwana para iti asawa na. Ngam ila ko na kanulangan kanyak, tasaan mo't nga gisusuot nila kay na iti nginginain na sapatos. Aguray ka. Wen, malagip ka. Idi sabadaw, pinaglabak ni Lulit iji balay. Kat iti dayta mo't langal daw. Diya kung nakita ti sapatos ko hindi sok iti balkon may. Anya? Tinakaw na daytoy kan ka tata? Wen, tinakaw na. Kat inla ko na ken ka. Ay, uwan tata. Sige tata. Agawid ang karod. Tainak ilaba daytoy sapatos yo. Kat isublik ka da kayo. Pari Jimmy, agyaman ak nasabat ka. Adda ko may bagak. Ngamin, addain la ko ni bakit mo kanyak a sapatos. Ngam tinakaw na gayam a sapatos ni Tata Julio. Aha. Pakibagam kan ko na Nga isubli na ko matay bayad ko asang aribo. Tinakaw na mat gayam tinla ko na kanyak. Anya? Amangan mat no nagbidot ka lang, Ginaw. Sige pare. Palutputam ni bakit mo. Aday ta, naisupot ko na ti pantalon ti anak ni Mrs. Go. Hay, original na ito. Ilakop, naisupay akwarta. Agawid akon. Lolit, ingka ijay kusina. Talam dagiti groceries tayawid mon. Kan alam matan tay natda si daan tayawid mon. Ha? Ingkaan, Lolit. Ado a grocery dagijay. Itadgon kan ka. Nenenenenay. Nagadudaytan a grocery. Bakit? Tinakaw mo ka di dagita? Anya, kalaki din aya. Inted ni Mrs. Go. Uray ti si daon, inted na. Ay, ipasiguradong laeng gaintad ni Mrs. Go dagita. Ano saan? Amang numatibab ka, ha? Mangibabain kang asawa. Anya ti sasawam? Tinakaw mo ti sapatos nila kay Julio. Kat inlakom kinijinaw. Ha? Mala, inka isubli ti sa nga ribaw nga imbaganakin ka. Iawanan inggatang kun iti hapkaban a bagas. Isungarod nga ano ti bagas tayo ita. Ay, inak isubli ti sa nga ribo ni Pare Ginaw. Kababain ti aramid mo. Ha? Kwa? Mangibabain kang asawa. No di ka pa lagsardeng iti mading aramid mo, ay kat isinakan. Maestra Shirley, agawid akon Tanakupin kon dagiti linabaak akawusyaw. Sige, Lolit. Mabit lang, taitad ko titangdan mo. Oh, atoy. Agyaman Maestra Shirley. Paayaban kan tumanan inton agpalaba, Wen, ma'am. Paayaban naktulat ta. Adakla iji balay mi, ma'am. Ninayuna kon iti talugasot titangdan mo ang naglaban. Tapno adda igatang mo iti tinapay dagiti anak mo. Agyaman ako unay, ma'am. O sige nga ron, ma'am, inakon.
Nayang baglaangan ta saan na kinalkal ti bagkaw. Nakita nakit ko man tay cellphone nga inalak. Nginginaan na cellphone. Inikat ko adagos ti SIM card na, idi napanak ijay CR da. Ila ako kiti nangina. Jimmy, nasaya at tagda ka dito'y paraangan nyo. Adda ka din ni Lolit. Awan ma'am, napanakilabada iti balay ni Mrs. Go. Adda nga min napukaw ijay balay a cellphone. Cellphone ti anak ko dayjay. Iti aldaw akaadda ni bakat mo ijay balay. Tanaglabaket nga rod. Adda pa ilangang mat dayjay a cellphone. Awan mat ti sabali akadwak iti daydi nga aldaw. Tarimwar amin akabalay ko. Nilaang lolit ti kadwak ijay balay. Aha, No di na isubli. Agsangok kami laangan iti barangay hall. Ta ikamang ko daytoy iti barangay. sige ma'am, ikamang mula ta. Awanan bibiyang ko itasawak. Makaambaw ni tibiyag na. Lakay, papaayabandak mo to ni barangay hall? O di mapan ka. Apay ngay nga ta. Manaktakla day ta iti panaglabadak. Inkakidin. Apay nga taya. Taan niya tinam na mamarasaon. Ha? Mala, inkan lulait. Agur uray dan iji barangay hall. Inkasangwan ti basol mau. Adda dito'y barangay hall, dagiti nagreklamo, kontraken ka, Loli. Wine, may isa ka nagreklamaw. Oray siyak, agreklamo akman. Nagrarana amin dito'y barangay hall, so pinayaban ka, Loli. Nagtatakaw ka lulit. Naisublimot kit di tay sapatos ko at tinakaw mau. Gapaw, tayin subli ni Ginaw. Isungay mayaklat tatay reklamo ka, tapno saan munton nga ulitin pay. Pinaglaba ka lang ka dagiti kaus ko. Takawan nakpay. Gusto mo, tinted ko asul daw. Ninayon nakpay. Tinakawan nakpay. Oray siyak, tunggalo may kaglabay jeban, nayon ang tisweldo. Tamok mat akasapulam. Saan laday ta? Isupot mo pa'y dagiti amin na matda a merienda. Katyawin mo. Ay unay daytan. Saan laday ta? Isupot mo pa'y dagiti amin a matda a sidaan. Katyawin mo. Kan saan laday ta? Gapota ik-ikang kapay iti ado groceries. Agasang may dayta lunay. Nagsaya at gayam ni Mrs. Gukun ka. Kwa? Sa ita, takawan nakpay. Tinakaw mo tay nginginaan a pantalon ti anak ko. Sapay paborito na dayjay a pantalon. Nagtatakaw ka gayam lulay. Ita lolit, aklonam ka di at tinakaw mo ti pantalon ti anak ko. Tano saan? Agkita talangan ijay korte. Kayat mo? Owan, Mrs. Go. Shock, tinangala. Ha? Talaga nga inamin mo asikat tinang takaw iti pantalon ti anak ko. Pues, naskan nga agmulta ka, gapo iti kasta nga ramid mo. Anya kanida ito nga inaramid mo, Loli? Katsyak mat, Kapitan. Tinakaw na ti cellphone ti anak ko. Anya tima ko na, Loli. Naskan na multaan tayo, Kapitan. Ngamin, no di tayo multaan. Aramiden nan tumanan. Saan da ko maamultaan? Tay sublik amin dagiti tinaktakaw ko. Mrs. Go, Maestra Shirley. Awan ngamin babain mo. Isoanaskan nga agmulta ka. Kanuno nga, Mrs. Go. Lakay, pangasip na tulungan na. Nagdaklagat at timultak. Awan bibiyang kaw. Agtatakaw kamot nga main. Lakay, kasyan na ka diya. Inaramid ko lang ti kasta. Tapno da ilako, katigatang ko iti kanan dagiti anak ta. Sige, ipapantan na kasta. Ngam ti dakas, tinaktakaw mo mait. Mangibabain kang asawa, agsina talagay. Ha? Isinanak? Wen, gaputa jak kayat ti asawa ng agtatakaw. Isong agsinatan, umanaw kan biti balay. Ay, sa dino ti papanam lulay. Adamot bag nga igamaw. Nudiga po kada kayo. Saan na ko mga insina nila kay ko? Ay, manyalaki din aya. Da kami pa itinakabasol. Naisubli lang nga rudan ti sapatos yo. Impabarangay dakpay.
Dita, si kapay tinatangsay. Ay talaga nagalas ti ugalim Iso nga insina na kanila kay mau gaputa dakas ti ugalim. Imbabain mo iti husto di asawap. Lakay! Ilukat mo tiri daw! Lakay! Jimmy, lakay! Ilukat mo tiri daw! Pastor ka ng kadia, lakay! Aw, apay nga dakan dito'y balay. Saan ka diya pinapanaw kan? Pangasim ka di alakay, tapastor ka nang. Awan sa bali apapanak. Kasyan na ka di alakay. Jimmy, asawa! Di mo man ulit-ulitin ti awag mo kanyak alakay. Kan dinak man awagan iti Jimmy, asawak. Makapadurmen ka. Pumanaw kan. Yan yung lagi din ti kastoy aya. Tayin sukat na kunti asawa. Addan babae na. Kakaruba! Addan babae ti asawa. Insukat na kon! Manaw kan, mangibabain ka talaga. Lolit, adda ka dito'y paraangan may ti kastoy arabi Insinanak nga rutin ni Jimmy. Ne, apa yan? Awan sa bali pagkamangang Gino. Anya lakit din ayati kastoya biyag ka. Ay, di mo ilao ti sangit mo Ang mga nuan niya ti kunaan dagiti ka arubak. Gino. Agawit kakit din, ingkay aywan nila kay mo. Si kamot lang ti aking basol no apay nga insina na kanila kay mo. Gino, pangasim na tulungan nak. Tap nagsinubyan kamin kanila kay ko. Pangasim ka di, Gino. Pinaturog ko ni bakit mo ijay balay mi idirabi pare Jimmy. Gaputa ilaaw na matin ti sangit na ijerwar. Kababain ka dagiti karuba mi. Anya? Ay, awan babain mo talaga lulay. Lakay. Anya kay lakit din ay ang agasawa. Ala, urnusen nyo ti parikotyo. Ay, jak kayatan ni lulay pare Jimmy. Agtatakaw mag. Anya kalakit din ay pare Jimmy. Isungarod nga agtungtong kayo adwa. Pakawanin naklakay. Ikarik sana na maulit. O sige, agpakada ako pare Jimmy. Intulot ko lang dito ni bakit mo. Kat ina ko na. Kat sapay la ko matagtungtong kayo anasayaat. Sige, pare Ginaw. Sige, agpatuloy ako. Jimmy, pakawanin na ka din Agsinubliantan. Saan? Saan ka na kayat? Iso arumwar kan diti balay. Pumanaw kan? Lakay. Nangagmaw timbagak lulay. Jak kayat tagtatakaw ng asawa. Jak kayat ti asawa amang ibabain. Lah, rumwar kan diti balay. Pumanaw kan. Di kan pagan anong asawa. Malah, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga inday pinauluan. La Bandera. Ito'y drama tayo. Anyalaki din! Anyalaki din! Anyat ko nam. Mapantayo agpasyar ije bagyo no Sabado? One friend, mapantayo man mo't iliw-liwat ibagbagi tayo. Awam mo't dakas na no sad paminsan. Sa bagay mo't kitdi Ay katwal mapantayo. Sana bale, siyak ti makaam mo iti amin. Siguro. At the midyear bonus yun anya. Isong agaw awis ka ije bagyaw. One, adamot basit, umanayla apagpasyar tayo. Ay katuan umaya ka friend. Ne, adda mangay ayab ka na tayo. Joyce. Ha? Wan ngagpaiso. Babae mo. Anya nga tatibaga na Mabiit ka. Isunsamot dahi ta jay babae nga agdamdamag iti how much is your outfit. Anya? Agpaypayapay, friend. Mapantayo ka no iti ayan na.
Amangan kit di may. No da tayo ti damagan na. No, how much is our outfit? Ay kat, nasaya at amare. Tapno oray maminsan, kat makita mo dagiti tattao ti rupropa tayo nga ipus ti sabali a tao. Ay, sa bagay mo't kit di O ala, mapantayo nga rudan. Ay no, mababainak itay ije babae nga agdamdamag. Numano ti balor na daytoy kawis ko. Ay na, friend. Awan ti rumbang a pagbainam. Awan mo ti dakas nga inaramid mo? Sa bagay. Ala, padaanan takit di nga ipus na dayjay Isu ti content na iti vlogs na ka. Kasta? Uwan, friend. Pudno ti ibagbagak. Padaanan ta. Ay na, friend! Ay na! Sana all at talaga! Oh, apay manan akas ta ti bagbagam? Sana all manan nga. Sana all kunak gaputan na buyak di impos da iti Facebook itay bigat. Jay video yo ijay bagyo. Ha? Ay na! Manulaang nga oras na palabas manipod impos da. Ngam, kita man, ada tinasurok 100,000 views na. Siyempre, napintas kami ngamin kan ni Bogan agayam ko. Iso nga ado-adagos ti views na. Anya? Namukla ko maamasabat yung dahi a vlogger. Imaya kumamat. Sigurado asikatak mat itan. Anya? Makabannog at talaga ti agtrabaho, pari ukong. Si kakit di mo't kumare. Amin mo't atrabaho kit makabannog. Oray to pa'y panangan. Wenno panagsiyar. Kit agling ti tao. Iso nga awan tinalaka at trabaho itan, mare. Sa bagay matkit di Anya nga day taboy-buyaam di ta silpon mau, pare. Buy-buyag man na iti video da Joyce Kenbogan, hindi kalman. Bijaw? Wen mare. Kita mo, impos ida di vlogger nga agdamdamag no how much is your outfit. Anya? Nagmayat nga rod. Awan pa ti manungal daw manipod na ipos ngam nay. Imabuti na 200,000 views. Anya? Ay na. Imbag pa'y da Joyce Kenbogan. Sikat dan. Gapo iti dayja how much is your outfit. Papansin daw unay. Kunamlan iso ti kapintasan. Masalaw kung tulada jay how much is your outfit. Kasaritak. Kasyak man mo ti alaan na iti video. Apay kasta tila nga managaway. Bakay. Nakarupang kamanay. Siguro adda man ang nakaapam iti pagtrabaho man niya. Ha? Sumardeng ka man si Kalakay? Tunggal agawid ak akastoy tila nga. Kanayon akasta ti ibagam. Sula ang mga mintam mo ka makagapaw. Bakay. Apay nga minaya. Maruruda. Kunamlan asino a kapintasan da Joyce Kenbogan. Ha? Naapay? Siguro nakita niya nag-viral a video da ijay bagyo niya. Nakita ka? Namjak mo't apalan, ida? Dajay tulakit din, ti apala? No saan ka nga umapal? Saan magkumakas sa reaction mo Milang. Ay saus, amo kung nakita nga style mo Anya? Ay namaray. Nakita mo ka di viral a video da Joyce Kenbogan. Ay no? Gapo iti da jay. Namimpinsan mo na si Mikat da. May sakamot, pare. Apay, makaay-ayo ay ajay video da. Anya? Anya laang ay pormada. Langada pa'y laang agbibisindan. Anya? Ay, orayam pare. No siyak to mati ag-viral. Sigurado, abutan to ti milyon ti views ko. Utom day ta. Adayo mat ang addalanga. Kumpara kadabugan. Anya? Nay, apay yan. Aldawang nga hindi ka pala agrobwat. Apay, di ka kadima pa nagtrabaho. Saan? Sa dinong arti pa panamay. Nakapalis ka may. Adda na patag apapanak.
Inak man mat iji town, inak sa pulin di babae a vlogger. Di, how much is your outfit? Anya? Iso nga insuot ko dito yung kanginaan a sapatos kan kawas ko. Tapno, walking 10,000K. Oh, saan akas kada choice kan bukan? Manulaang ngay matibalo di outfit da? Talo gasot? Anya? Ay, mapukpukaw sa amot tan dilimbong ti panuno mo, milang, Kaya't ko lang nga iparupa kadakwada na balbalor dagiti kawas ko ngam isuda. Anya? Anya, mabisbuisit ni Milang kadata? Wan ka no. Iti anyaga po. Awan mo tidakas nga inaramit takan ko na Gapo ka no iti nag-viral a video ta. Anya, para day jay laang. Nagsakit tinakam na. Wan. Ay na, makaalagak nga rod. Saan ka no ang nagtrabaho idi kalman? Napan ka no ijay town. Sinapol na jay vlogger anang ipos kadata. Anya? Ay, una yun ni Milang aya. Kat, nasakit tinakam na taadun a tao tinakabuya iti video ta. Kaya't namot siguro sumikat Ay, ni Milang talaga. Awan talagang timakunak iti dayja a tao. Amin mutlangan, apalan na. Makabanog. Anya? Naala na kan iti video di vlogger anapan mo si Napaul. Saan nga rod? Mano nga oras anang tugtugawak ijay town? Ijay matlang ng videoan na kada Joyce, nga mawan mo't. Ay, unay kan aya. Bas sila day taabanag, No apay pa lang amin ang masapol nga aramida. No kaya't mo asumikat, di video am tabagbagay mo, Tas si ka mismo ti mangipaus. Ay na, Chris, sikat awan panunod na. Nusyak ti mangi post, manulaang nga ti mang buya. Basit lang ti followers ko anya. No di vlogger ti mangi post, ado ti mang buya. Ta syempre, ado ti followers na. Anya? Sigurado, nusyak ti ipost na dayjay. Ay, umabot iti milyon ti mang buya. Rabiain, apay di ka kadipay maturaw. Ay, saan? Ilabak tayo ti kawas ko nga inusar ko itay, tapno mamagaan. Usarak matlaang inton bigat. Anya? Mapanak manan iji taon Sa pulat da a vlogger. Ha? Kay, saan ka manan ama pa nagtrabaho? Kat, mapanak tulat ta Sana ka sumardang amang sapul iti da how much is your outfit? Ay, talaga anak po kawin ti limbong ti panuno mo, Anya lang nga iti ibaga na di busmuking ka. Ay na, rasunak la da lakay. Naglawa da iti bakrang ko apangalaak iti rason. Anya? Ay, anya laki ideng. Saan pa ana mag-anday takawis mo? Isuot mo ta. Apag iso no dumano nak iji town na magaanton. Kan apag iso ang makitak da a vlogger. Anya? Ay, jakon amuno niya ti aramidak king ka, milang, Anya ti ammom no itangal daw kat masalaw ko mat dahi how much is your outfit? Dinagsayatan. Makamu ka man langan iti biyag mo. Wen, makaamuak. Ngam no siyak ti sumikat. Ibagak to asaan asikat ti asawa. Nay, si ka magdaya maray. Papanamay. Kasla nakaporporma ka. Ada ka di mapan mo atindaran nga kasyaw. Inak man iji town. Bareng itangal daw, masalaw ko di vlogger anapan ko matla ang binirok idi kalman. Ha? Ni ko ngay, how much is your outfit? Nasyak man mati ang pasikat. Anya? Kayat mo asawin saan ka nagtrabaho idi kalman? Ken itangal daw? Tapno laang mapan mo sa pulin da a vlogger? Sana balay. Sigurado ang makitak da ita. Tapno inton bigat, agtrabaho ako. Saan nga agpampanunod da babae? Wen nga rod, tila adda nga apalan na. Ultimo mat ten video. Saan mi mat aninamnama kan ni Bogan ang masalaw mi day a vlogger? Una yan aya. Agasem man.
Saan pa yan nagtrabaho iti manungal daw? Tapno lang mapanabirokin yung vlogger. Inton ko na ikat lang ro iti trabaho na. Pagtrabahuan ayan ni Milang ita. Kiti jay mutlaang town. Dishwasher iti may sa pakanan. Ngam ni, saan ka nung arod asimsimrek? Insakripisyonan at talaga ti manungal daw adi na pa nagtrabaho. Tapno lang mabirok na jay how much is your outfit? Nakita mo yung vlogger asap sa pulang. Hoy, Milang, kasasao ka, oh. Sumumbak ka mo, Saan nga, Rod? Saan? Saan? Nawatam? Anya, unay mo dato, Magdamdam magaklain. Makapungtok ka mo, No nakita, di saan kumaakas ni Tilangak. No nakita, di naragsaka kumaanagawid. Hay, anya nga minayat ti kayat mo ang mapasamak. Tapay nga aramidam ti kasta. Tapno nga rod sumikatak. Tapno saan lang adabugan kan Joyce ti buybuyan dagiti tattao. Unay mo day tapa nagpampanuno, ma'am. Para lang iti day jay, apalam. Ay, sos Milang. Adaw ti mabalin ang wagas, tapno sumikat ka, oh. Sana kasta mapan mo sa pulan yung vlogger, anang ipos kadakwada. Anya? Agarami kay tinasayaat, tapno sumikat ka. Saan ka aday ta? Ay, unay mo dati, Oh, anya. Ada ka di pa'y panggap mo, ama pa nagtrabaho. Mapanak mo't ita, danag mon aya. Kunak ano mapamuman sa pulan ng daya vlogger. Agtrabaho ak ita, aging gayton biyernes. Sabado kan Domingo, sana ka somrag. Mapan kun tumanan sa pulon iji town, dahi how much is your outfit? Anya? Iso nga rog nga inlabak di kauskaw, kan imbabad kumatan iti fabric conditioner, iti kasta ada arwat at no bilang laang. Saan to laang walking 10,000K? No dikat, walking 11K. Gaputan na ibabad iti fabric conditioner dagiti kausko. Ay na, pangaasim Milang. Pumanaw kan. Ang mga numaplang tilapayag ko, kanya pati marami cooking ka, oh. Ay, una yun ti kastaw. Ay, Nay, nagsapa ka mo na nagaway. Apay, saan ka na pa nagtrabaho? Napaanak nga road. Ngam tinak matan kayat nga awatan di buskaw. Anya? Wala ang aldaw nga awana. Ngam nangalamatan iti sabali a para ugas iti pinggan iti restaurant. Ay, masurunak iti day di abuskaw. Kabasol mo Oh, nagkunang aming king kaasang kasumrek. Imbag kumamot, ano importante ti makagapaw? No, apay asang kaanapan. Ang sa amay to. Ha? Ay, anya laki din Milang. Kapula ang tasimika dabugan, kaya mo may. Kapo iti apal mau, saan ka nagtrabaho? Tapno sa pulong mo di vlogger. Ay, anya nga ita. Naikat ka lang arudan iti trabaho. Ay, sinayang mo lang yung nagsing pa nga mo, Milang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay ayatin ka, Sabel. Kat urayak lata ti panangsungbat mo kanyak. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana ang makiayan-ayat, Alan. Lupay kasta. Idarirag ko lata ti panagayat ko ken ka. Saan mo kumalip-lipatan na ayatin ka unay? Amok day ta, Alan. Ngamkas itinakon-akon. Sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat. Maawatan ka. Kat urayak lata no kaano asungbatan nak. Ngamjak ipanamnamakan ka, Sa anak man ta sigurado itirik na. Nasken at tingitingak ang naimbag. Sakbay asungbatan ka, Alan. Oh, ato Isabel, ikang ka iti prutas. Sagot ko ken ka. Nagduduma prutas ken nagngingi na tagita. Ha?
Apay nga ikanak iti prutas, tatapanyong. Ay. Di nakawagan iti tata. Manong kunamlatan kanyak, Sabel. Ha? Manong? Wen, basta awagan naklatan iti Manong. Sana tata. O sige, Manong Panyong. Kasta, mayat adengkain. Umubigak no kasta. Kat agyaman ang kadagiti inyag mo aprutas ha, Manong Panyong. Awan anyaman na, Sabel. Mangyegak tumanay. Ha? Sigurado ka? Awan. Iso nga ibagam no anya dagiti kayat mo aprutas. Ta isunto tiyag ko intun umayak sumarungkarkan ka. Kaanakan Helen, nasaya at tainbay ka dito'y balay ko. Agluto ka man iti naimas asidaan Anya asidaan, Auntie Tasha. Uray anya ingkalat ta dita kusinag. Ta agluto ka iti naimas asidaan. Ada pork chop iti ref. Ada matan natin. Kaadwam ti ilutom, ha? Ha? Ada ka di sa nga iliw, Ante? Awan. Ngam inak to padawatan tay gayam ko. Asino? Mamuam tulat tano asino. Aguray kayo, Ante. In love kayon samot. Ape akas to, di pa nagkirim-kirim dagiti matayo. Uwan nga rod kaanakan. Ay na, in love ka talaga. Iso sige. Agluto ka man kitdi, tay nakto ikan, tay naka-in love. Sige, Ante. Ilutuan kayo nga rod, iti sidaan. Among ka di kasinsin sa Bel. Na-in love ni Auntie Tasha. Sino tinaka-inlaban na? Di namat imbaga. Sikreto ka no. Kat, ikasta talaga kasinsin. Ay, bakbakutanon. Nga ma-in love pa'y laang. O apay, hingga po tabakot, saanan ama inlaw? Sa bagay. Nga masino nga ta tinaka-inlaban na. Di na ibaga, tauray siya. Di na ibaga kanya. Anyan ni Auntie Tasha. Itapay abakutan sa ma-in love. Idi kumapay ka ubingan na Baliktad mo. Kat awan nga rod ti kayat na, kadagiti nagar-aram kan kwa na idi. Wen nga rod kasinsin. Iso nga ita, single pa'y laang. Kat nasayat mo't, no makadlaw day ta anak kainlaban na, kat arman na. Ngam, asino ngay nga ta tinakainlaban ni Auntie Tasha? Alan Barok, inayaban ka dito'y balay ko. Takita eman to'y kagat-gatang ko abuts ko. No napintas mo't lang. Dahito yo. Nay, kat mayat mo't angkal. Imbag man ta nakagatang ka itibuts mo angkal. Wen ka anakan. Imbag la apang purma mo't Wen mo't angkal. Anda ka di purpurmaan nyo abakay. Anya abakay? Balasang de purpurmaak. Nagpintas a balasang. Anyan? Ay kat mayat angkal. Kita man no mayat to'y buts ko. Mabit lang tayo suot ko Ati may sa Anday ta. Wanya. Bagay ko kanimot lang kanakan. Wow! Wanangkal! Bagay ulaunay. Ad-adan ati maer kayo angkal. Natataer kayo ngam iti siya. Gapu iti day tabutsyo. Kasinseng, agar-arang samot kan ka ni Tata Panyong. Ay, pudnot ako nam. In may simarungkar idi na minsan. Kat nagado ti awit na aprutas. Kay, okay laang kan ka? Kasarsarungkaran na ka tilakay? Awan parikot dita. Tawan mo't dakas ngar aramiden na. Kan nasayat mo ti panakisarsarita na. Kat, kasano ni Alan? Ay na, may samot da dyan napingat nga grayo kanya, kasinsin. Ay, agang ka nga karibal. Ha? Anya ti kunam? Pudnomat. Agang kaldagi dyan. Ay, Alan, mangpili kan iti song batam kadakwada.
Tay ububeng, wano tay laklakay. Auntie Tasha, umay kay ikan itinatang. Apit ni tatang ije garden na. Agyaman na kaanakan. Nagsaya atan, tada libre anatan. Ay, aguri kayo man, auntie. Blooming kayo ita Nagpintas, day tabistida yo. Sabel, kita man no maibagay kanya kaanakan. Bagay yo, auntie. Ay, katwan ginatang ko itay agsapa, ta nagpaini Kat mayat matibuyan na, auntie. Sabong-sabungan analabaga. Kas kaila balasangan iti kasta abistida yo. Ay, nagsaya atan no kasta kaanakan. Apay, auntie? Amom ngamin Sabel kaanakan. Adda na kainlawag. Ala ni auntie. Kinikilig. Aywan kaanakan. Nainlawak ngamin. Okay, auntie. Karbangan nyo dayta. Nga masino nga tinakainlawan nyo? Uy, dyan ni bagakan ka kaanakan. Mamwam dulat ta intunsong batak ton. Ngamin, friend kami pa'y laang ita. Saan pa'y anagarem? Ngam sigurado nga umay naktuharmon dahi jay. Aya? Ala, auntie? Kat, sige agpapintas kan agpa-sexy kayo. Iti kasta, arman na kayo ton. Day, si kakadiday tatasya. Na, kaslay moving kamay. Wah, napanyuang siyak. Anya day ta igamaw, malukong mait. Umay kay kaniti sidaan. Nagataan nga manayta. Naimas ka nananam. Iti sokon iti lamisaan. Ay, ket, agyaman nag-atasya. Imbag man ta umay nakpadigwan. Huwag dahita impadigokkan ka kat ginita ang aba with love. Ha? Aya, adapay with love na? Ay, syempre Ay, ket, agyaman na karon atasya. Nagbanglo ka matantasya? Una, natural anabang luag, gaputa nagdigo sak. Aya. Ala, ket agyaman na kitimpanigom. Aginataan nga aba with love, Tasha. You're welcome, my love. Kapita, Uncle. At itiparakan ka. Isu kanakan. Umayak makikape. Mayan. Asano nga, Uncle? Naaram yun tay babae na kainlaban yaw. Jak pa imbaga tirik na kanakan. Nga may tultuloy ko asarong karan. Ngamin, kaslada nam namaksi ka. No kayat yo, tulungan kayo para kenkwana. Ilakad kayo. Anya? Apay? Ipagarup mo ka di ajak kabalan kanakan? Apay, kabalan nyo ka diya talaga nga arman deta nakainlaban nyo, Uncle? Anya ka lakit sinaya kanakan. Awan ka dit ipanagtalag mo kanyak. Ala sapay ko mga road, tasong batan na kayong to, Uncle. Kasta, sinong bata mo ni Alan, kasinsen? Uwan, kasinsin. Sinong bata kun kaputa agayata kan kwa na. Kan nabayag mo tan nga agar-aram kanyak ni Alan? Ay, kamaw dyanan na. Sinong bata matlangan? Kat si kangay, kaano asong batam ti agar-aram kan ka. Kasano asong bata? Kat saan kumot nga ay ayaton? Jakla kaya ti kasdi alalaki? Sadot mat. Anya nga iti ipakanan to iti agbalin a pamilyami no bilang. Sa bagay, imbagkan ka
Kanagagat nga trabaho ni Alan. Kanjak makita amapan makiin-inom dita. Dayta ti kayat ko kenkwana, tamanakam abaro. Ay, kaano nga tamot nga adakas kan ni Alan nga agaram kanya. Hello, Panyong. Nasaya at naranaan ka diti paraangam nga agtugtugaw. Na, anyan tilangam tasya. Nakashortpan ka. Wan, kana adawit ko ang merienda. Ang merienda ta, Panyong. Ay, di ka man. Ang mga no makita na kanilabs ko, kat agimon dayjay. Ha? Labs mo? Wan, agimon lakit de. Iso nga agawit kan tasya. Nakashortpan kakit din nga umay dito'y ayan ka. Ha? Ala, agawit kan tasya. Di ka nagpacharming kanyak. Gaputa addan labs ko, kat saan asika. Nay, agan ano kayo, Auntie Tasha? Nakashortpan kayo, mat. Helen ka, anakan. Nanay, agore ka. Anya ka dita awidyo, anak kasupaw. Merienda. Ako nag-amirindaon mi kan ni Panyong. Nasa Iraq iti imbagana. Anya? Ni Tata Panyong? Wan. Agore kayo, Auntie. Apay ka dingag sangsangit kayo. Nasagtanak ngamin iti imbagana. Nga anda ka no labs na. Kat amang ano agimon no makita na kami adwa. Agore kayo, Auntie. Ni kadit tatapan yung ti kunayo anak kain laban niyo? Wan ka anak ni Helen. Ni Panyong. Ha? Ni tatapan niyo? Wan nga rod. What? Nga madaka no labs na kat sana siya. Auntie, amuyo ka ding agar-aram ni tatapan yung kani kasinsin Sabel? Ha? Wan, Auntie. Agduyos ni tatapan yung kani kasinsin Sabel. Sabel, ipagsakti panagayat ko kan ka. Agayatakin ka. Nusumbatan nak, ikalay sa kaadagos. Ay, tatapan yung garitsaon kan ha? Ada sinong batak ti ayat na? Sino ngay? Ni Alan akaanakan nyo. Isu ti ay ayatak. Agayan ayat kamin. Anya? Ladingitok tata. Isu amang sapol kayo langan iti sabaling ayatin nyo. Sabel? Sorry. Saan kayo nga ay ayatan tatapan nyo? Apay ngay ka, anakan. Apay ngay. Angkal, anya ti pagsangitan nyo? Si kamot gayam ti karibal ko kini Sabel. Apay adi mo yung baga kanya. Ani gayam Sabel tar armam. Kuha kami Angkal. Di kayo mo't ngamin nagtamdamag? Imposible adi mo ammo. Ani Sabel tinakain labak. Nasaw ni Sabel kanya kasarsarong karam kanu Angkal. Ngam kuna namat asaan nakakanu akayat. Katsak ti kayat na. Anya kamatan ka anakan. Impabusoy mo kumalatakan niya ako na. Kaslawan pa nang ipatig mo kanya ka, Angkal mo. Angkal, saan mo't ang mabalinti kasta? Tauray ipabusoy ko ken kan Isabel. No saan mo't nga ron asika ti kayat na? Awan mo't lang maramidam. Kasak nga ron ti kayat na. Manipod ita. Saan tan nga agamam mo? Anya? Manipod ita. Saan kan nga umadakpay dito'y balay ko? Ha? Apay nga, Angkal. Ngamen! Inagaw mo ti babaeng ay ayatek! Manipod ita! Saan tan nga agamam mo? Jack ni namnama si kagayam ti ay ayatan ni Panyong, Sabel. Apay adi mo imbagbaga kanya. Ay, nasakta na kiti husto. No kasta? Ni Tata Panyong ti pagpapacharmingan nyo, Auntie? Iso tinakain labak. Ngam, si kamot gayam ti kayat na. Ha!
Di mo pala impabusoy kanyak. Ha! Agsapol ka iti padam nga ubing. Ay, sige, ante. Ituloy yung lahat natin agpapansin ka ni Tata Panyong. Ngamin, saan mat nga iso ti sinong bata? No dikat ni Alan, akaanakan na? Ha? Ni Alan ti ay ayatak, ante. Saan kat ani uncle na? Ay, anya lakit din aya. Anyan. Anya ti katawa am hilen. Ni Tata Panyong. Agayat ka ni Saben. Kat da kayo mat. Agayat kayo mat ka ni Tata Panyong. Hay. Da kayo ti agbagay ka ni Tata Panyong, ante. Tani Isabel, ni Alan, ti maibagay kan kwa na. Iso asaan nyo kuman akagura ni Kasingsing Sabel. Ngamin, saan naman abasol no agayat kan kwa na ni Tata Panyong. Helen ka anakan. Ay ayatek ni Panyong. Uray ay ayatem, no di nakamot ay ayaten, ante. Awan mabalin mo. Uncle, mayak man makikapiyakan ka. Inyalaan kay ti red wine mo. Ay, agurgura ka kaanakan. Anya kalakit din ay, Uncle. Di na ka din gurguraan. Tamom ngamin, uray ay ayatam ni Isabel. No di nakamot ay ayatan, awan ti mabalin mo. Kasanaw, katadda kamot nga minapasalsalay. Agkalay sa kami ton kin Isabel, Uncle. Da kami tinay ka rin iti tunggal maysa. Iso amang sapol kayo niti sa bale. Anya ti amuyo. Numasapulan nyo at talaga ti para kada kayo, babae, Uncle. Naimbag nga oras mo, Tasha. Umay ka man pa siya rin dito balay mo. Oh, apay. At ka din na pati nga iba Panyong. Ay na. Nagpintas ka gayam, Tasha. Ha? Ay na, Panyong. Daragsa ka ka nakangag iti imbagam. Well, Tasha. Anya nga tano si Kalaan ng ti Armag? Ha? Anya? Arman na? Wen, arman ka. Ay, sige agparamakan ka, Panyong. Ni Isabel, ti ay-ayatek. Ngam husto tayo ko na ni Alan. Nga uray ay-ayatek ni Isabel. No di nakmat ay-ayatek, awan mabalin ka. Awan, kastamati ko na ni Helen kanyak akaanak. Uray ay ayatan ka, no di nakmat ay ayatan, awan mabalin ko. Ay, sige, Tasha. Datan ti agayan ayat. Ha? Naamiris ko asika ti may bagay kanyak, Tasha. Isu asige, agayan ayatan. Ngamin, mariknak nga agayatak matgayam kan ka. Oh, Panyong. Oh, Tasha. Agayan ayatan, Wayne. Wan, Panyong. Agayan ayatan. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Ay na, maamamok matlangan di boyfriend mo. Di mo ibagbaga ka dagiti office mate tayo, Kasano ayak ibagbaga kat inaldaw mo't nga adda i-upload mo a pictures yo. Nakita mo di profile picture me? Wen, nakita. Ay na, nag-sweet kayon to, pay. Pero may nagdinek kat tiping-ping yo. Apay ajak nakita nga in-like mo. Awan pa'y comment mo. Ay na, kasano ko maamakitam? Kat nagado tinag-like ka nag-comment. Uy, adda ni Jan ko. Ha? Iso day ta? Nakita mo iti personal di boyfriend ni Kathy?
Ay na, talaga nagwapo ka na tayag. Wen, kasla artista si ka. Ay na, nagputaw. At dasiding na ijay asidag ibibig na. Ay na, nag-cute. Isumit lagay makanayon ti panang i-post ni Kathy kadag iti pictures da iti Facebook. Kasla nagsuplato si ka. Idiinyam amunak ni Kati Kankwana. Saan pa'y nga imisam? Gaganga iti gwapo, suplado da. Wen nga rod, kasano nga taan nagbalin a boyfriend ni Kati dayjay a lalaki? Apay akasano? Ay na, nagwapo. Idinto ni Kati kat. Ni Kathy kat. Saan mo't unay anak pintas? Di ko nada a local version iti Beauty in the Beast. Ala ka, nagkaro ka mo't nagsasaw? Be, maadatan dito balay ni. Asidigla ang mudgayam da iti balayo. Umunag ka pa'y tayam amo ka kinimanang ko. Ay saan ada pa'y papanak, Han. Sige, inton maminsan laangan ayam amo ka kinimanang ko. Han, Aywan gayam anya, di kwartam. I love you, Han. Adtoy, umanay ka din day talimagasot. Saan nakmat ako kuriputan Han. 1,000. I love you, Han. Kaya't mo, nga ikis ka? Ay, ada makakita ka data. Inton maminsan to nga raw din. Oh, inakon. Basta laglagi pa. Ay, ayatan ka. Inyam amom kumamat agya boyfriend mo. Inton maminsan to ka nun. Pudno gayam di ibagbaga dagiti kaarubang. Anatayag kan gwapo di boyfriend mo. Pagchismisan dakmanon. Kat kanayon kayo alumabas di ta kantina apag uurnungan dagiti kismosa. Ay, naadala ko masabali apag naan. Agan-anad ka. Taapay manon. Saan ngagtatakaw ni Jan, manang? Awan kaso na. Ay, narigat ti agtalek iti gwapo a boyfriend. Kadwan kadakwada, lukwen da kalaeng. Ay, nagado ti trabaho tayo ita diti opisina. Uy nga rod, impampaminsandan nga ingabor kada tayo dagito'y nagpuskol a files. Ay, kasino nga taday ta umawawag kan ka? Asino pa'y kuma? Na, kilikiligan ka manan? Mabit lang ha, sang batak ti awag na. Katdanggam, ta ilaw di speaker ko. Sige man nga rod. Hello, honey? Hani ka dita. Itayak pa'y nga gururay. Di kwarta nga ibagbagak ngay. Isin mo na. Kuha nga min. Isin mo no, di mo kaya't nga ibrik ka. Awan nangag ko. Promise. Awan at talaga tinangag ko. At natultulang ko. Umay ka dito ay kanday bagakan ka. Darasam. Ay, di nakman guyud den. Mapirdi ti poise ko. Dito'y talingag nga agistorya. Anya aya dayta. Masapol pa'y kadi aguyuden nak dito'y nalinged. Ay na, nangag ko ti panagsarita dakati kan jay boyfriend na iti cellphone. Ay, amo ko no apay anagbalin a boyfriend ni Kati ni John. Kat ibagamon ano amom. Kwarta. Kukwartaan ni John ni Kati. Ha? Kasta ka di? Ay, nagsakit akin na pudno dayta. Ay na, di mo ibagbaga nga imbagakan ka. Guraon nak ni Kati. Nakadumugan ni Kathy, di lamisaan na. Asino mat ngamin ti saan ang madepres? Kat nangag ko amin atong tungan ta. Apay ngay, kasaan nakamat ita nga intulod ni Jan? Agmay may sakamat anagawid. Mapanak iti kwartok manang, nabanugak ngamin. Damdamagan dagiti chismosa. No talaga matlaang a boyfriend mo ni Jan. Kunak at talaga a boyfriend mo. Kan pakasaran na ka. Damdamagan damanan no kaano-kano ti kasaryo.
Kunak mo't mabiiten. Idi kwan, dinamagda kanya, no imbitaram ina. Kunak nga amin da chismosa, imbitado. Awan ka sir ama pasama. Ne, apay ngay nga awan. Kat no nag-sweet kayo laang idi kalman kin ni Jan. In break na kon, period. Anya, imbreak na ka? Kasjay laangan? Jak kaya ti agsaupay. Basta period. Saan ta makapag-istorya ijay office? Tanagado ti trabaho. Ang madlaw ko alimtag dagita matam. Awan kamin ka ni Jan. Apay ngay. Nangagmumad di pa nakisarita na kanya kay di kalman. Ay, awan nangag ko. Di may papan iti kwarta. Awan nga rod nangag ko. Iti pa'y larugi ti ayan-ayat mi. Daw-dawatan na kun iti kwarta ni Jan. Katno jak ikan, gumura kanya. Isuwit lagayam Binulan laang idi. Ngam ita, linawas nakmutin adaw-dawatan iti kwarta. Kat iti kalman, jak laang na ikan adagos. Imawagan, anagong ungat kanya, pinagong tanak mutan. Ay, imbaglaan, naawan nangag ko. Kunak abisi taado ti trabaho. Ngam di na kun kinasarsarita. Talagang awan nangag ko, friend. Idi imbreak na kon, binaybay akon. Ay na, rumbang laang abay amon ti kasya tao. Ay nga ti Serbina ang makirelasyon kakenkwana. Ay, nakaladlading kita. Awan lang nga rodan boyfriend ko. Awan pa yung savings ko, friend. Awan nga ron, naggidandaan na awan kan ka. Agasam at pasamak itibiyag. Oy! Oh, apay manin aya. Kit-kita man nakatuto kak iti trabaho. At damanin ikismis ko kan kamadamdama. Asino man ang dayta? Dakati kan dyan, nag-breakdown. Amok daytan. Kukwartaan laang ngamin ni Jan ni Kati. Amok mat daytan. Ay na, daytoy ti di mo amo. Naibusan ti savings ni Kati, gapukin ni Jan. Anya? Inibus na jay savings ni Kathy. Ay na, dawat gayam adawat iti kwarta. Kat, itadmat ngamin nga itad daytoy maysa. Mano atawan na inururnong na day chay? Savings nga rod, di siyempre, inururnong na. Kasano nga ta makarecover ni Kati? Anya ti kayat mo nga aramidan da iti dayja ajan. Anya ko mati aramidom, di mo labaybayan. Amok ti agaramid iti gayuma. Ipainom mo lang ang kanwa na jay Diyos analaukan iti gayuma. Agsublikan ka adagos ni Jan. Mamati ka iti dayta? Kitno ginayumak ni manong mo. Iso nga aging gaita. Dinak mapanaw-panawan. Uray no an-anderek. Tila ibagbagam manang. Saan mo man asabidungan ti panunot ko? Mabalinmat ka. Asika ti agaramid iti gayuma. Isuro ka laang. Mangala ka iti itlog ti alugigit. Diyak kaya ti agaramid iti gayuma. Diyak kaya ti kasta. No di na kayat, baybay akon Apay pay laang apagsubliak. Kat amok mat akwarta lang ti kayat na kanyak. Anya, kukwartaan na ka lang. Naglokon? Ipagamod tano kasta ti aramid na. Tila pampanuno tamanang. Dakas dayta. Limbok magak mat ngamin. Iso ana umaadagos kanyak ni Jan, manang. Anya alimbok aguyaw day tanagatang ko asarming. Nalakalang amin ti pinanggatang ko. Lugpap ngamin ti agong ko. Iso adinak kayat ni Jan. Ay na di mo man ibagati kasna. Apay, panagkunam, dagiti natangos ti agong na, napipintas da. Oray man si kati katangusan iti agong, no awan met apil mo, awan lata. Nangisitakpay ngamin.
Naapay mat ngamin anak kamano akon a whitening lotion. Ngamjak pa'y la pumodaw. Nalipatam ka din di pagsasao ako nana. Black is beautiful. Amo ka dayta. O matlagayam, di mo man tagtagibas si tenday tabagim. Gapulaang iti panang i-break kan kaday chay adyan. Anya lakit din. Saan laang nga iso ti lalaki dito'y rabaw tilaga. Sa bagay mo't kit di Ni, adda tao. Sige tayo nakpay kitaan. Siya kon manang. Di tagabang ko dayta. Di tintin nagak a savings ko. Nasaya at tadda savings mo. Ituloy ko manin ti agitin agurnungak iti ado a kwarta. Tapno addan to utangek. Anya nga utangam? Kat, anom ti savings mo, awan pa'y mat-asawam. Agtur kami kadagiti kagayim ko. Agtur kayo? Sa dino, ti pagturan nyo. Ay, nagmayat ti ang tour dito Thailand. Nakakita ak matlangan iti elepante. Ina, oray siyak nga rod. Nagdakkel gayam ti elepantyan niya. Ay, Kathy, nagsao ka mat dita. Adda ka man hindi lubong mon. Kit-kita lang dahi tinagatang ko abag. Kaya't kumatikas na. Mabalin ka di agsubli tayo amapan gumatang itikas na abang. Uray siyak, kaya't kumatikas na abag. Kat agsubli tayo Adapay kayat ko agatangan ijay. Asino di agriring ti cellphone na? Ay, saan siyak? Dahil ti cellphone ko Sumbata mo tadda pa'y mapantayo pagpasyaran. Kasano asong bata? Kat nimot dyan dahil ti umawawang. Ni Jan nga grupo pa a swindler. Ay, saan mo asong sumbatan? I-off mo day ta cellphone mo. Kakaiso na anak ka urnong kan. Ibusin namanan. Kunakon ket ngaging gaita. Labnak pailaan, Kathy. Mapanak ang trabaho. Di magasaklaan dito'y ko na mapagkitaan ta dito'y parke. Ay ayatin ka pailaan, Kathy. Jak nakabirok iti babae nga ayat akaskin ka. Apay, awanin ti kas kanyak mabalin mo a kwartaan? Saan kamit ngagsaw iti kasta napuno ti panagayat ko king kakati. Ay di nakman arakupan dyan. Nakipagkita akan ka. Tapno saan makisinublian akas itikid-kid dawam. Kati, labnak mat. Saan ka di? Anay ko, apay atinong panak. Anya ti basol ko kin ka. Day ta ti ganabon ti kaskan ka. Kwartala ang ti kayat mo kanyak. Saan ka akayatan? Diyan. Mangsapol ka langan iti mabalin mo a kwartaan. Saan asyak? Anya laki, din ti kastoy na pagtang iti biyag kon. Awan babain mo? Day talamang laklaka ti amom? Pagkwartaam ti babae? Kati! Kati! Di nakmat panawan na! Kati! Ayayatan ka! Ay, awanin. Imanawan ni Kati. Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay panang tarabay.